from the start. I knew that I'd found the home for my heart. It beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Olsunlar olsun. Rahmat vardı oyuncularla ilgili kalay. Barakelde. Yaxşı oynayışlar, şunlarla oyunlarga do'stlar. Kanat berip qaykıtıp alıp uçar alız bilimi, jadununu jarqıtıp aqlımdın candır birigin. Canımda jadununu damşanım kalkıbızdın görsün digin. Canım bundan canımın sunar yıldızlı dilenim düzböy birlikte düşböy kokunu geçsin yıldızı, kokunu geçsin, kokunu geçsin, kokunu geçsin uldızı, kokunu geçsin, kokunu geçsin, kokunu geçsin yıldızı. Yaşlar beret canlı güç, celbir edip cengiz çelegin. Avat onu alıp uç, elcerine değsin geregin. Yüzümüzün bu canı, dünü bütün sultanı, elimizin bilsin derengi. Cananım bundan, canımın sunar, yıldızlı elin kırmızı. Dilenim düzböy, birlikten düşböy, kokunu geçsin yıldızı. Kokunu geçsin, kokunu geçsin, kokunu geçsin uldızı. Kokunu geçsin, kokunu geçsin, kokunu geçsin kırmızı. Canım burada, canım sonunda, yıldızlı elin kırmızı. Dilenim düzböy, birlikten düşböy. Canım burada, canım sonunda, yıldızlı elin kırmızı. Dilenim düzböy, birlikten Sarsın bizga, kızını bu yoqqa verin. geçsin, kokunu geçsin, kokunu geçsin uldızı. Mıқты darvazatçı, Turumbek ulu Azamat.
Koçkarga mına anda. Bunu suga nima etip salasın? Bir perчаткасы бар, ha? Anam konverti dagı бар ekan, ha? Экинчи мыкты чабуулчу намы Сабырбек уулу Калыбек. Бардык Карыс отода туугандары кошулабыз. Мыкты коргоочу намы менен Кадыров Бакыт. Bir gol çak koymayın ha. Al эми ушул оюнда эң мыкты оюнчу, жакшы оюнчу деп табылган Атагулов Бекжан. Команданын лидериге. Ошентип билиңиздер, э? Бардыгы команда үчүн мен жалгыз эмне эмес да ошо команда жапазой чоң рахмат айтып командага. Аябай бүйүр кызыткан сонун оюн болду. Погода да ачык болду. Кудай буйрса баарыбыздын көңүлүбүз жакшы, оюн өзүнүн деңгээлине жетти. 3-орундан баштайлы. Өзүбүзгө белгилүү болгон болуш керек. 3-орунду Оробаши командасы. Al эми бүгүнкү оюнда 2-орунду ээлегендер Туз командасы. Туз 1. Сегиз команданын чыккан 1-орунду Чолпон командасы. Футболдон чектелбестен кийин дагы башка спорттун түрлөрүн кошуп, анан мындай бир турнирлерди өткөрүп туралы деген оюбузга келди да. Бул эми башталышы деп ойлойм. Кудайым буйрса мындан ары мындан да жакшы болот. Жаралып нурдан, жарыгын сундан, жылдызды